Wah wah wah, Masya dan kawan-kawan lagi di rumah sakit teman-teman. Kira-kira mereka mau ngapain ya? Mereka mau disuntik teman-teman. Wah, kira-kira mereka berubah jadi apa ya teman-teman? Coba kita suntik Masya dulu teman-teman. Wah wah wah, Masya jadi zombie teman-teman. Sekarang kita coba suntik beruang teman-teman. Wah, beruang malah jadi zombie tambang teman-teman. Sekarang coba kita suntik Boboiboy Boy. Waduh, Boboiboy Boy berubah jadi zombie air teman-teman. Coba kita suntik Tok Aba teman-teman. Aduh, Tok Aba malah jadi kakek zombie teman-teman. Kakek zombie lagi baca koran. Udah dulu ya teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Bagi yang baru datang, tolong di like, komen, dan subscribe. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.